Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi renu. Mr Post, Mr Power siku liyeza ndlopfu tukulu wa Jehovha na Sathani va tiva maendlelo ya kona eka game ya vunanga bya Xitsonga loko munhu a lava ku tshama a ri emilon'weni ya vanhu va nga n'wi rivali. Loko va hi swi xiyisisile ta swi vona leswaku xiyimbeleri Mr Post, Mr Power siku liyeza ndlopfu va tiyisisa leswaku lembe hinkwaro va fanekele va tshama va karhi va twakala tanihiloko karhi hi swi tiva leswaku ku na mphikizano eka game ya vunanga bya Xitsonga exikarhi ka Team Post na Limpopo Poison. Se loko team leyin'wana yi humesa album na leyin'wana team yi fanekele yi humesa album kumbe EP ya ku kota ku kavanyeta team leyi va karhi va lwisana swin'we. Loko va hi swi xiyisisile swi vona leswaku xiyimbeleri Mr Post eka paseka ya lembe ra 2024 a vo lohwi va nga vuli nchumu hi yona. Kasi DJ Gift se a tivisi khale leswaku u le ku tirheni ka EP ya yena leyi nga ta huma hi paseka laha a nga tivisa leswaku u le ku tirheni na Mhanri. A nga zanga vulavula nchumu hi xiyimbeleri Mr Post. Kambe Mr Post va swi lemukile leswaku hi ku ta huma album ya Hlavu the Gupta naswona eka album liyani ku na Limpopo Poison hinkwayo laya. Va boheki ku va ya nghenelela eka project ya DJ Gift Magigwana. Un'wanyana a nga vula leswaku xiyimbeleri Mr Post va tshama va karhi va tirha na DJ Gift a hi swona. Eka tiphurojeke timbirhi ta DJ Gift leto hetelela a va tirhangi swin'we. Va gini ku va tirha swin'we eka album leyi thyiwe leswaku mihloti ya ngwendza leyi nga huma hi lembe ra 2021 loko ku huma album ya Benny Mayengani the President leyi thyiwe leswaku tiko ra ka hina. Se xiyimbeleri Mr Post hi minkarhi yo hetelela va boheki ku va ya nghenelela eka project ya DJ Gift ku va yi ta kota ku kavanyeta project ya Hlavu the Gupta. Hi ku loko va hi swi xiyisisile xiyimbeleri Mr Post va tivisi vukona bya vona ka project ya DJ Gift hi minkarhi yo hetelela. Leswi swi nga va swi karhi swi vangiwa hi yini ke? I ku va swi lemukile leswaku eka project ya Hlavu the Gupta Limpopo Poison yi nghenelelile. Se a va lavi ku nyikana xinkadyana na xin'we leswaku Limpopo Poison yi endla hi ku rhandza. Se hi yo mhaka va kumeki va nghenelela ka project ya DJ Gift leswaku va ta kota ku kavanyeta Limpopo Poison leyi nga ku tirhisaneni na Hlavu the Gupta. Se hi ndlela leyi swi nga xiswona loko lava ku tiyisisa leswaku u tshama u ri emilon'weni ya vanhu tiyisisa leswaku eka tiphurojeke leti va ku ti karhi ti huma kwala xikarhi ka lembe vana u ri kona ka tin'wana ta tiphurojeke ta vanhu lava u tirhisanaka na vona leswaku u tshama u karhi u twakala ku ze ku ya fika N'wendzamhala. Sweswo swi endla leswaku u tshama u ri emilon'weni ya vanhu. Se swilo swa muxaka walowo hi swin'wana leswi nga ku va pfuneni leswaku va tshama va ri emilon'weni ya vanhu leswi nga mhaka ya kahle swinene. Leswi hi ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaga.